ISTV की पाउमियंग ताबिरी सिंह तराम नोक्सरी ngasi मोरे बापाउदा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की मतंगदा लेबाक की खंडना पार्टी खरना राजनीति रोमदा माई लेथोखिबासी लाइबक थिबनी हैना MLA RK आनंद ना हाइख्रे हौजे पाउ सनोन पिजरी भारत की प्राइम मिनिस्टर दा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की मतंगदा मेमोरेंडम पिशन खरबा मतुंग दंगसी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की ओइबा अहान बोइना पाउमिशिंग उनखरे MLA RK आनंद की युमदा पांगथोखिबा पाउमिशिंग उनबादुदा CPI की डॉक्टर M नरा जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट M तोम्बी MSCP की MLA RK इमो MPF की मोरुंग मकुंगा BSP की N कविता शिवसेना की समगौ अमदी तृणमूल कांग्रेस की बोहन बिसु सरुया की जनता दल यू की प्रेसिडेंट M तोम्बी यावना वांगांग की बसिंग फोंगदोन की बदा इशुसी लोशन बाहायबसी भारत सरकार मसुंग म्यांमार सरकार अनिना वारी सानदुना लैंड डिमार्केशन तौननबगी यानरबा मतुंग लेपकदबनी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने इशुसी की मतंगदा थवाई यावना होनदुना हौजिक माई पाकपगी फिबम दलाकले ऑल पॉलिटिकल पार्टी की दिल्ली खोंगसत माई पाकले हाबियाई पार्टी खरना राजनीति की खुतुंग साव लौरगा लेबाक कायनना सिनबिगनु थमोशेंगना मियामगिदमक्ता खलगा राजनीति तौसी हैब वाफम सिंह फोंगदोनकी CPI के डॉक्टर M नरना अनौबा इतिहास अमग लोरेना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की वाफम लोसिन होनरिङेदा पॉलिटिकल पार्टी खरना तोंगान लेखिबा हाबसी लेबाकी खंदबा मसागी ओइबा पॉलिटिकल पार्टी नि हाइना लोगनी प्रॉब्लम असी मपुंग फाना लोसिनद्रिबा मखै चपमानबा फिरेप लोमिनसी हाकी डिसेंबर की लोरबा थेंगबद जनवरी सिगी सेकेंड वीक फाउंड द तौनु होनरि when the response from the Myanmar government adusu it is a must when chongjal tawya Manipur government is involved already Manipur government the quick memorandum bi yauri Manipur government is partner mo ko hel da woni haida ngasi ki live process se achumba process mani ngasi ko mod khena bale jate ita yahu kana nakan da lerga allegation mayam tawni hargadi ai di wahang mahni hairi bakambu are they really interested in solving the problem? Yes. Problem is channel is solved to pambini bra natraga sumain sum thab to khangan dan lerga chaina na bagi macha kama semgot bagi ran to bini bra ha jo wa ham se ai di hamning ye ba chir lai thok nation chhano yaro mi loi uma ka let us be sincere ai appeal di party punam thamoi shengna ai koi thabuk to na si border ki issues hai we cannot compromise and we should not compromise इतिहास की वो पूरा मनी गरांग मुंथिल पुंगनी रोम ताबा मतमदा खराबन केथेल की फुटपाथ ता कंब योंदना पोथम फंबी नुपी हुम सिटी पुलिस ना फाखरब मतुंगदा नुमिदांग पुंग तरे ताबदा थादोरक लेहारी रासिंग अदुरी पुलिस ना लोक्सन हौरी हाइना गायुन बिसिंग अदुना उरी पोक्सराब कोट मयादा गरांग नुमिदांग पौमी सिंग उनबदा फोंदोखरे गायुन बिसिंग अदुदी ओइना मंगोल गानबी चैनिपु थांगा सामु कोंदगिनी ओइना मुकुन लै देबी चैनिपु मंगा थांगा ओइनाम दगिनी अतोपा अमना मोरांग थेम बिना सेंद्रा दगिनी हारी मखोय हुंगे पुनबा लुपाल सिंह अहुम हेनबगी nga सिंह पुलिस ना लोक्सन हौरे हाइकी अखोय जी हिंदबे यादबनिना अदुदा कनिदा चुइदनिना अल्लाह कनि तौबनि चुइदनि अदगी बाजार मनुंगा अखोयना मा योम संगबा मतमदसु मा योम संगु मतमदे मनुंग फामि जिंगना फामनदे तांथोपिया अखोय हम लैतबनि का लैते नुई का लैतबनिना चलो छन मुई फामम लैतेना करपाजो गराम मिदांग पुंग मापन खरे हेलकपदा सप्रमेना पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा संजांग विलेज की IB मनाक्ता कुकी खुलाई पाइबा मसल नोंगै कामना खरे हारी थाजबा याबा पावगी मतुंगिना खुद थोंगरिबा लानुप अनि दुदी KNFP KNFN अमदी KRAU ओरम बयाई हारी थोदो अदुदा असोपन याव खिब्रा हाबदो हजु फावगी ओइना खंगमंगमद्री युम अमदी अमांगता थोखरे हारी मसाना मसाबु थबक पिजरिबा लाइक लाइसु हाइरबना हा कयादा मणिपुर सरकारना अखनब मियंग संगदुना मणिपुर दा थबक फंगदबगी अवाब कया मायुकनरिबा से कोन बिउ हाइना सरकार की पुनुंग सिंगसिलकले इरमसगी मतांग पाउदम अमा मसाना मसाबु थबक पिजरिबा मियोइसिंगदा मणिपुर सरकारना अहेनबा मिटेंग संगनिंगी हाइना MA पास तौरबा मतुंगदा चांदेल की फालबुंग विलेज दा तोंगान तोंगान मना मसिंग अमदी हई मखल मखा कया थारिबा लुकुमांग हाउकिबना ISTV न्यूज का उनबदा फोंदोरकली हिस्ट्री सब्जेक्ट MA लोरबा मतुंगदा जयपुरदा ग्रीन हाउस की मतंगदा ट्रेनिंग मैनेजमेंट की नॉलेज फंगलबा लुकुमांगना चांदेल दगी किलोमीटर मंगारोम चलगा लेबा फालबुंग विलेज दा स्क्वायर फीट 450 चावबा मफम अमदा लफु योंगसांग कोमलाना चिंगबा कया थादुना मियो यांखै हेनबदा थबक पीरी
mahagna greenhouse ama semduna apaba makhalgi lafu pambi kya puthoknaba thabak kya su paikhali income generate ki haudri adubu tunggi asa yam chawna lei si gumba ni lamdam sida zoning cultivation gi alternative oiba ama puthoknaba ina sinjabani se Falvung village miyoi changarom na khundaba yumnak yankhai hena leiba mafasi sarkar na mijeng changbi bo wat padagi mai gi khudong chaba ningthi na phangdre amaromda lau singbagi thabak paikhan ba khona bada khudong chad ba kya su khunja sing na mayok nari subanom bakan batana nungai ba punsi mahing ama phangani haiba wakalonda lukhumang hawkipna mafam masida tongan ba thabak thorom kya paikhaning bagi apam ba leiri fibam masida manipur sarkar na mijeng changbi ba pamli sigum laba program mayam si more successful oina ba aina appeal to jaba ko na tunggi su sigum laba program mayam si lamdam sigi kun te top da su encourage to diraga more successful oina ba aina appeal to aiko cameraman Sanjoy gi damakta pawtum jari ba Sunil Kumar ISTV News Chandel Falbung Village Pandam ge advisor and Santada Dr. Ambedkar Fellowship National Award pirak lehari mahangna award phalakpada pandam na thagatpa phongdorli sarkar ge soiba amadi award palaibana manipur da drug trafficking ge chang hangalakpani haina MLA ibom sana amadagi mapan suba foundation de ge thorom da phongdokre ke sampata leiba amadagi head office da pangtok thorom da manipur sarkar ge law and prosecution ge director NGTS Kumar Dr. R.K. Lenin amadi amadagi president M Padmani Leimasu sawyaki amadagi secretary general PS Phoni Maitena amada si lising ani manga da lingkalak pading si phawda tongan ba district marida masalu sang chawa kunga mapan hangdokre drug lalon ba amadi sizinaram ba nupa nupi lising mapan ga tara gani thoi phagat pangam khre loinana lupa crore yang khaini thoi henbagi mayai ka bachinjak phagat pangam le phangdoki Afghanistan da anti drug minister lebugu manipur da sumasi gi tangai padab leire amadana NCB Assam Rifles amadi kunja singa loinana popi pambi tharam mafam kaya Yantatpagi thabak chatari masida sunatana niwe kaya chumalamida purakna tongan program kaya pangthok le haiki atai wangang kibasingna nisana lamdam asida khamthengna mangalak le khanglaba phawba minister MLA gi masamasu yaurok pasilabak tibani amada amadi kadana singbal ramdrabadi manipur kari oiramgani habisi miyamna khanba chumgani mehakin waina ba nisa sizinabana imung manung amadi samaj da apun ba pi kawridabani crime ayamagi horuk phamasi nisa sizinabadi gi oirami haina NGTS kumana phongdoki MLA bum sana sarkar gi market gi su nisa sizinaba thingnana bhona bata kan ba pirep lobo mathau tai phongdoki Dinar policies sembi hoina state ki policy ma adu same day adu same ne strategy fang adu ga koi ngasai haibi ba koi NDPS X si ek amalai adu mas implement to boda sarkar gi implementing agencies in nikhil ai to bide aur ek asengi loopholes asoiba asodno kya sule dak puramba VIP khangde am khangde akoi gari ngasi bhawa farga si tawna kalma police station da dak porbo gari farga ngasi bhawa si tawlei abata leiti aduga yembiu aduga dak farg me amse ausi lerong gida lerbo to koi khande masi aduna masi yamna akoi gi government gi na masi implement to hori amna asoi be galei award pa kya lei amadagi president Padmini na manipur gi nupa nupi sing mikap thoklasi hojik changchiliba khongjang asidagi lingjel manabana nisa thingnaba honarasi changchilurabadi mapung phadriba phawba hanbalitana punna leminasi haiki ngasi ekhoi kaidoba tai aikhoina sowana leiribasi mayai ka bachinjak sina adumak leiba taragadi mama akhoi chaba thakpa tumba chaba khangdana charana ma charaga su isa sing chenabara isa singi lambi da tinghamu oigadoriba adugumlaba nisha singbu yoliba nisha singbu paksana sandoraliba si nupa ngakta da inthopana tana nupi ekhoigi saruk yamna chawba saruk ama oina ekhoi joi thiba humba si lepal leitana ekhoi hana changsilelabagi mathakta amusu hena changsinsi haiba wafam achi imaiben singi mafamdai thamjage muslapada maruba pau amukana pijari Indo-Myanmar border fencing ki matang da leba ki khandana party kharana rajniti romda mai lethoki basi lebak thibini haina MLA RK anana phongdokrai ISTV ki pawming tabiri basing amukana khomjai